Okumbireeba ne kwikibwawo Basalima Herbal Research Center abakugu mukole dagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga honey syrup ejjanjaba ulcer, aloe vera super ejjanjaba omusujja. Hamwe na Horeb Services Uganda Limited ababine emirimo y'abakomi hamwe n'abadriver kukorera muri Abu Dhabi, Dubai hamwe na Qatar. Esumu note mushanju note emwe ashatu nishatu abiri na mwenda ashatu na mwenda. Abajenyi n'abarungi munonga. By the way, ketaputasi abajenyi je kana yegumire iketarum bajenyi abana kwezo mwaka batakareba go mujenyi abarariri ozo mukanisa ningo gire yiwaza kwerondora mbazi otherwise tikintu kirungi konka abajenyi kuturaguma twaza kutaya tumanye ngo turi abajenyi bobo genda koko za Yerusalemu waikota airport bakugambira ori omujenyi arebita kukorwa kunuye so orambure okore konkobe no manya ngo arebita kukorwa kunuye koro ori omusinzi obusinzi bwawe orinde noza kugenda osindire Uganda tokuza kusinda sindira mbakutwara Yerusalemu tutwine za club zezi mpaka chini koko bobo genda maka bakubulya waliwe bitakorwa wano oli mugenyi haji chitegezo oli mugenyi ya Saudi Arabia. Now atukorera kutukuza a local level wabo oli omugenyi watajaya wazomuka y'omuntu washanga ine ho TV washanga abantu baryono bareba baryo mbagana ni ukongano reba baryo bareba TV murara mutamu umuntu oguyaragaho yanankana bamukwata muje bare obeno mango abantabo baryo bareba TV konkani yombenda niyo bakutasiyo ohereze shitinisa program zekejo kora bone program yawo niwo jibarabye mutaza haroka program kanjaha ka program kanjaha nani mbasama munkarebe nibaketa kauti mbaka TV West mbaketa twaji atumweno monsasiri nani ngende nibakakwereza ukanunanga konkota kwato katanda kan okihana kana mahoro reba rebise bino mureba akintu no kuchiba cyasisikarraho baba kutekire nyama mubasa kushanga barete bihimba buko wabateganisa oshemero cikirize program zezo kora botayayire ebinte bakweta ngo nebyoma ekintu kibakweteka yo muntu ebyoma byo bigenda hompora buza nienda kugambira waza kutayaya buri kintu cyono cyoraze kora buza homje nyareze kuzo mu bathroom kazo mu bathroom yareba amapesa yareba you remember ajuire busha ayemerire musinki nenda kunabisagamiza gahiguru yareba amapesa abukataburuze nabatekateka kunabumanya completely naked yamge chipesa cha red ayire yo gari ya gakasiosio bajira kurababe takumanya nehiya omushija wena ahirisho che yasi bamurebero omusitting room completely naked abana kwa murebere nabo biruka batomerenye jomera ry'umusha mukuru mama mukama yohanga Yesu echo kiresirwe butabuza omushija we nimanyana oreba TV onsasire kastatina gambira izina ryawo konka next time wagere kunanga kutaya yobuzi mshogwa ariyo na kiro mutu hati abako mutu gwana kazi wareba kandi aketwara nkama yinja bajango gwenjirira urujungu ari ronaga bakanagamba urujungu haba yumwa nagamba urujungu na hidura chano yataho mukinabira bana ngo mureke yamgarwed bakara baba ibadafa wabache hataganyo sya ninji esika twantu mango manya ku mixing ata wamugacha tana mgarwed twazo maka gatargitu ebinte bikwatirine nebyoma tubuze ebyoma byo wanje tubyo wake rikirife ebyoma wanje tubyo rwankunyo nagwa wutinde byoma ebyoma byo wanje tubyo warta nabo cyo kutera mu twatayaye tubuze tukwenda ngo tutunge obusinge omakago cyo raze gukora omukayo muntu buza kora abo tayayire wanoza kushohora
araho atere sumu kuza kushora banzo buze abako umuntu Satan Reverend akatayiro mukayo umuntu kiyaza kutere sumu yaza kushorera kuza kero kara bambe mbaza kazamurire bunu so buza niburaze kushohora icyo aharehembwa kubara batine mbwa kugira ngo harehemba za marana nshira kwija arho step utakarwa umuntu ukamisinga step story yabanengo nuko yonkubireba iwe noberebo Okumbireeba yabane kwikibwaho Basalima Herbal Research Center abakugu mukole dagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga hani syrup ejjanjaba ulcer, aloe vera super ejjanjaba omusujja. Tusangibwa ku Martin Road ku kizimbe kya Eco Plaza ne Nansana ku Masto okulya na Bank of Africa. Ate mu abimbalala omukisa guguno tubaguliddewo ettabi ku Baby Plaza omwaliro ogusooka edduuka namba 6.